Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap? 046 Siap. nya penentuan. Untuk yang pertama, tolong tengku hafal no yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqul khamisu hurufun tansibun fi'lan mudhari'ah wa ya arba'atun ahrufin an wa lam wa kay wa idza. Yakin? Kemudian yang kedua, tolong tengku hafal no yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqus sadisu hurufun tamyizi fi'lan mudhari'ah wa hiya khamsatun ahrufin in wa lam wa lama wa lamu amri wa ayu in wa lam wa lama wa lamu amri wa nafi nahi. Oke. In. Kemudian yang kelek, tolong tunggu hafal no yang ketujuh. Wa naqus sabi'u asma'un tamyizin fi'laini mudhari'ani ala ma'na'in wa ya tis'atu asma'in man wa ma wa ayu wa mama wa mata wa aina wa anna wa haitsuma wa izma. Yakin? Yakin. Kemudian untuk yang keempat, tolong tengku hafal no yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'ud tasi'u kalimatun tusamma ala tamyizi tusamma af'ala wa na'ud tasi'u kalimatun tusamma asma'al af'ali ba'duha yarfa'u wa ba'duha yarfa'i wa ba'duha yanzibu lanjut wa hiya salah satu asma'il. Tis'u kalimatun an-nasibu minha sittu kalimatin. Huwaida wa balha wa alaika wa dunaka wa alaika. Wa rabi'u minha salah satu hayyata wa wasar'ana wa jadana. Yakin? Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, tolong tengku hafal no yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa na'us sabinu tusamma ala tamyizi nakiratin wa hiya sidatun asma'in ahaduha asyaratan ila
ila tis'ina. Wa kam wa kaleyi wa kada. Kecip atau pas? Pas. Yakin? Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, coba tolong Tengku hafal matan beserta beri makna dan penjelasan no yang ke-12. Pas. Pas yuk. Terima kasih kepada peserta 046. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.